Sarsing senara hem kopi koson penone hem me chopi de. PHL से तुम आमरिया हबारालों में के पदोजिया दिम काहुमरी दाम दिलाया लोंग इलिन सो से राकी हरमुकिन अब्दुल लोंग वेलिंगसन फंक्चो फंदोंग मुका प्रेस क्लब हिन पेन कर चुपोन निजांग कारी बेंगलों चिंथोंग कॉन्स्टिट्यूएंसी के पार्लो लोंग एलोबुई हेड सेनारा रोंग अमेकार सरसिंग सेनारा हेम के दाम तंग थंग थंग निफाई क्रिप्लिया निंगवे परफाइन नेरके ब्राचिति मापोर मालम कोपी कोसन पेनोने हेम में चोपी दे आहेम असर पेनांग गज थांदुना तेंग पुलोते लासर नि आलांग तुम हेम इसिता आर्लिंग अबे आदा पेन हरहा के पोना फान हेम इहुम लपेन आरारे तुम तमे बार हेड लासो भी कोपी कोसन पेनोने हेम में के चोके चे थेक दुनोंग ले देरलो पुसिनांग चे थांदु रोंग अदुंग आराय के दो आरन तमे में के पामे दुनजिया फान बोर इदुन पिगलो बस तमे में आकार के थे पार पे गजोक पामे दुनुन इधर लो पुसिनांग चे थांदुन रिनकी लासन से आहेम अलोंग कोपी मा के दोसन अंता में चोपन थाइसी आहक वाय पामान लाबलो लापेन लासोलोंग सुरी क्रित्रो का तंका सितमे में चोपन एडलो पुसि किसुंग देरा हेम असरा तुम पेन nang che thandun labangso kisung ke podera hema sora tum MSc awijit kro lapen karbiang long termas council CEM Dr. Tuliram rong hanga phanang rab dun thapusi kachuning ripon pado chinthong pen long ki be lapen wathat lang so pen khorsing teronang kilo abirta malong news tumi ni phaitare kre phli ni litamang hor hak dun lo la so apia bang litamnang le afrang bang bajiner cap achiti ma por bang hempen pu method thumat hem so that lo bang pli do bang pli tai nutar lang ba that lo pe lo pli ta ba lo huma hem so that lo pe lo choi la har long lo lang bong lo na chal tang tinang lito mahem la puisa kereng son kana hok dum de man sok sang la hai bang sok sang bang election se puisa bang surikret sa million pen bang tang lito jung jung ban kama thadam teng ke ko pi pen si ki tulo lan ka kini ne that lo thut lo mi chut that lo lan la सरकार फन को पीसी चुनिंगरी रब थेक पलोते हेम पेन रंग नो कसु हरलुंग लंगबों पे चोय तनंग रब थेक संते ला लोकल में सी पेंदांग लोक दैट चेयरमैन ला पेन के दैट तिथे के दिंग तुम रोंग को तुम तनंग सेरा सीएम ये तुम तनंग सेरा संते निजांग कारी बेंगलों आमरिया हबार सबायालों PHL से तुम नॉन के बांग जे थांग थांग निफाइन करे सीपेन थेरे निफाइ सियांग बोंग 20 वथलांगसो एलएस यांकांग कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइस रैली के पदोजिया दिम काहुमरिदाम आमरिया हबार लोंग PHL से आराचार्य सोंग आंसु से कपांग तांग थुजिया फान केंग काम चेजोर पॉन्सन से PHL से सेंट्रल कमिटी पेन के जलिन 20 वथलांगसो एलएस यालों कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइस रैली पदोनांग जी पॉलम थे वथलांगसो एलएस या मे फु विक्रम हंसा हिन पेन चिंकी चे थाना मे तमे पदोपो वथलांगसो बेन खरसिंग तेरा Nangkilo Abirta Malong News. APSLC Central Committee Direction Penlo 20 ST Bothar Langso Angkang Long Non Kibangji 21st February to 1st March La Nisir Kepan Nitum Constituency Wise Long Rally Padoji Labangso Rally Long Dak Amri Constituency Pendame कि दोजिया फांसी चिसिक पन असंसी बांगलो लसी 20 ST उठार लांसो LA पेंसी नितुम दाग नांग विजिट लो लपेन CC कमिटी प्रेसिडेंट कार्लिन इंटी के हाय लपेन जनरल सेक्रेटरी अलांग लीडर दलो लपेन कदु कुवे दाग CC बॉडी तुम तोंग सकोट पेन तुम नंचे तोंग लो लसी लबांगसो साइ 21st पेन तुम दुआरमला पेन चेंगपो कपाजुदामी हा आमरेक 9 constituency an lasi labangso mai phansi ni tum nang ching wai ching sai phansi CC body hanang che tong mansi ke bang muluk kon bak si tong ni pula son akha muluk ko bang ni tum non mat dak ma exact figure bang paklang thek the sita ni tum chopil je amri long son son tame karbi tum dolo tiwa tum dolo khasi tum dolo jentia tum ta do mene panar sangkeche tum ka do weda do mene so ni tum 20 ST Bothar Langso LA penalang litum han tame cho ipil lo je labangso a rally long nang dun pen nang participate dun je phansi litum cho hang pon lang litum han so niltum sirke homosti long 9 days si continuous program si doje portion litum si 3 long bangene to muluk doji pogene tum expect une
but still nitum alang nitum han chui pil lo cho hang lo je nitum long nang chirap nang chitu dun thal bang so a movement along ke bikhoi ke lahen lo no na por hot Kamatapur phan tame bang hang bom lo Eastern Nagaland tame phan tame bang hang bom lo lason si kaprek tribes atum tame ame thanga rights indigenous rights ke longjia phan bang chi hang bom lo lasong bong pen Karbi Anglong la pen NC Hills non ke de Mahasau articles 244A ke 1969 pen si constitution of provision ke long tang lo sitame bang han ki piji hot bang ke tum han mang nang panung kuk lonte government of India phan ke lumta pini bang ke ang tek cepak lang dun weg nang pupusil labang so initiative nilum deng pon on top 6 schedule ka pangtang nang ji 6 schedule ateng pen paragraph ateng pen labang so paragraph ka pachuni pan iltum ipil pon dikaw pen la so APSLC pan bang ipuge mane lomsun nang jila tum jila son bang kadu anne yaga munit ke doswar la Karbi Anglong ki dutum ada dan Karbis la tumban ke ponpe pusun se bang cetan la pusun se pui sana APSLC ke alomso phan pu kaning je la chok che pin alam se bang jilo APSLC ha Meghalaya hut undivided Assam lo 1960s pen lo la so APSL dan tum Karbi Anglong mang 2019 li tum sar jai ka thar ben sing thur pon lo revive pon lo la so teng 19 pen non 2023 dang lo sita ni litum step back bepin lang litum rat along ke dam dan litum ington de lang la pen legal hin puno high court along puno supreme court along puno case ki pidam tang la pen non ki pidam jinda dola pulon de la ke ratum kaman ratum la son kaning je pule kaning je le la ke ko manne la national party atum APSL se regional party phan kang tang ke lang dunun e jok sila bang le kaning je la si nitum pulo APSL se long bang ke ahok lo nitum la tribes atum ake mang tribes tum a rights of hansil nitum ka che fight pila ke ahok lo sita election democratic process election si doji apose nitum pune MP dole pun nitum ningje ne sita council election hot la council ka chit sower na de 6 schedule provision me tum hanang pi la so long ke tum tribes apan se constitution aja kong nang pi posi la dak bang ke voting rights pen chenglo election ki thuranda tribes atum hansin nang pi chot nang usin constitution ateng man jinga je lan chot apart from that MP election assembly election la ke voting rights ke dak sido posi la ke pi dunun la penitum non charjulong kapre ka even non tribals tuman tame APSL sen vote ki pi yaning hang why because la tum tame dak sinang ke dodun la pen itum long se la tum ta constitution long tenang le dun long tang tum pinak lo APSLC tum kemang ke meulo bon setam la Karbi Anglong ratum la angtur tek telang mane la sonong cerab dun tek telang kopi se puisa nang la national party tum ke no polo national party atum ilitum phan lang meo nang churo po hadi labang so nang ka churo long tum ahok tinun kok titi de non Karbi Anglong autonomous council along itum phan nang hon o pusante itum phan fan nang pal ong o bukadi fan nang pa ong uji de fan nang pa ong useng paching thuro bu madi sita non itum phan fan mang nang pa kom he de kalima autonomous council Karbi Anglong autonomous council de Mahasau autonomous council Boroland territorial council pula 6 schedule area ke thom di lang meo ingnara so son doi bot sita harlu bang ke afan mang pa kom he non itum council of fund ke state fund ben lang de kon lo 5% aduma wema 10% aduma wema Assam whole budget pen itum lang ta 5% ma 10% ma do lan bet ko son itum jing ande sarla di Mahasau ko an ingdang nam lo la APSLC puthat de Mahasau nil tum claim bom lo la pen nil tum ke dam tang ha MP hut pen dan itum handa ke claim atum do la si non kibang jia por hol nitum immediately de Mahasau ta me hada ke set up ta full fledged LAC committee non da wothat lang so son hala da ke set up da mansil dum sik bom lo la pen rada tum non nang ke hang lo wang ot bisin thang ni phai cricket thamarni dilai osi la penari asang ho tumpen ke ton kelang ke padopon hod dilai tini alia long rakio hormu ke nepdun long sonse bangso ka kuruk pon hod ihum grand i10 registration number WB16AV4480 agari long pen 1 kg 150 grams morphine long pon bangso long ka chira abdun gari gate wara bang phonor Muhammad afan nep ingnang ponsi ansu se kachini thuji afan rai komasa khia hin pen karju pater tokpon kachingnang chega pomen led MD Ismail la pen ahem karata Kolkata West
Bengal pusi cethan pon bangso kene ponlong rakia hormu SPDO bokajana hin pensi cepari deng pon hanjang langsung ben Egyptian rong pinang kilo birta Malong News. Thang ni phai cricket thomarni dong muka grong sopialong dong muka press club hin pen non hejong kari banglaw Thomas council along bain koraner ke bato phan board chairman ke pek ponalong border chairman arpu ke chipalong dun abarim KLNLA publicity secretary Wellington phangcho phan kar chupon sonsalang li nud rada sai ke claim aning ke hang pika bang phopot si rada sai ke claim along kai ke ta alang li hin pen ka chirap dun thedung du la se nona por la poson rada phan sai ke claim pija phan border chairman arpu kari banglaw Thomas council hin pen ke pek pona jok alang li rada phan do ana son asai ke claim ke dam Jalong dong muka press club hin penstami hirjumi sang pajir dunsi archupon dong muka pen Daniel Sontimung nang kilo abirta Malong News. Amlongari cinema production hin pen muka kalir pukar bi video album kang pupon Nizang kari banglong dongka mukam Waisong Indoor Stadium along amlongari production hin pen kari bi video album muka kalir pu thang ni phaikri isiar ni ing pupon bangso video album rongkhang lemsa chairman Mongol Beari deng pensi ing pupon laso alam marjan along jogot pator lapen dia krupia tumsi ceparjan pon lason si singer Samson ing ti lapen hunmili rong pipi producer Kave rong tharpi music Enrel Terang director Bibishan B editor colorist Rostom Teron makeup artist Jingbai rong pi cinematography Bibishan B lapen Ariel Store Prosanto bia tumsi klempon bangsolong aluhiaman pen radasai klembang harsing terang lapen BRYF amipu prevention bia tum cetong dun se mesen pen pacun pon phelang pi pen bida sing teronang kilo abirta Malong News. Sodre chorong along than rong ker kar klipon Borjan constituency ka parlo sodre chorong ker committee pen patirpi ponsi sodre chorong angkang ke do anara to maningkan bangason thak cirung cereksi peninga bahata me arna marni than theli pen chepa minang jipora thang ni phai kre phorni angkang pia farman than rong ker kar klia sai dengpong sodre chorong angkang pia long ke do prong solang do kar berada farman kai kis tame domi thak minang ji anparta ajada saile choklem chodam tame me ed me phunan parta eoge plan ke messenji lapen arna me hirjume kai ki ke duverjia phansi than theli bolo sang pen thok jir pon bangso ke thok ke jir pon along than rong ker kar klia hempu mukrang rasin ja kar klia kurusar ke hai terang deopani than kar klia kurusar sing terang dhonseri than kar klia kurusar soren teron sukanjan than kar klia kurusar khonsing kiling jia than kar klia kurusar rajan ingleng amrajana than kar klia kurusar birendra rong pila pen horichan sar po kar klia kurusar riso kiling atum pen si thok jir pon lo bangso ke thok ke jir pon along bomur bokan tami mesen na pen thok jir long lo pusi kurusar atum pen pherang kya theng than pachini pon hanjang langsung ben Egyptian rong pinang kilo abirta Malong News. Itu paricu increase nasi rongker karkli nasi litum dak hempu mukrang rasanya pen cenglok than kaduk kawi troksi lan litum dak than abang trok hempu mukrang rasanya la troksi litum disai podiklo penilai hempu mukrang rasanya akuru sariklo milimen ke hai terang lasi hempu abang ke pari mukrang abang ke parwi akan parwi rasanya abang akan pari lasi nili diklaim abang ke lansi ang litumpan ang lepacini kalau Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.